Sagudahin nga ron ti surat ni Pagayam a Ronald iti kagayan. Dear Cousin. Sagbay man nga isalaysay ko ti pakasaritaak kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu dita na MRC Studio. Nang runa ken ka nga timon dahiti nga makaited unay liwliwa nga ken adal nga programam iti Facebook. Kasta pa kablawak kasin yung digiti padak nga dumdum nga kinagbibuya nang runa kadagiti agkakalaing nga mangted iti advice wenno balakad. Adan makabulan nga agdenden na kami ken ni Adelfa nga kaayan-ayat ko kasinyong. Saan kami pa nga nagkasar? Saan pa nga umanay ti urnong mi nga maaramat mi para di pa nagkalay sa mi. No pa'y napaniknik akon nga talaga nga ni Adelfan ti babae nga kayat kung agbalin nga katakunay na ititong palbiag. Oray maududin ton takasar ko na. May isa na medyo marigatanak nga gurnong mangmang tedakmet para iti panagagas ni Nanang. Ni Nanang nga addaan iti sakit. Busta agkabawen agmen-maintenance pa kasi high blood. Sa Alzheimer na. Di damo kasi yung dati kabsat ko ngay naudi ti mga aywan kininanang. Ngayon idi napanin ije abroad. Nagtutulagan mi ngagkakabsat ngayon tangay siyak ti awan ti siyak laeng ti awan anak na kada kami nga nabati dito Pilipinas ngagkakabsat. Manugutak nga siyak ti mga iwan kininanang. Ang emsakbay nga nagdesisyon na kinasaritak nga muna ni Adelfa. Siyempre, iyuman kumadlakin kwa na nga live-in partner ko okay lakin kwa na. Ngamin kat isunton ti kadkadwa na nga ibatik no mapanak agtrabaho iti talon. Kat dito man nga rogyak ti amin kasinyong. Anya nga iti kunan ti asawang baraw. Angkel, imbanugot madlaang kasi kat nga da kayaw ti mga iwan kininanang yaw. Nakasarita ko ni Adel pa di kalman angkel awan mo ti maramidan na. Asyak madlaang kada kami nga kakabsat ti awan pa'y anak na. Kaya manugot madlaang angkel. Alagad nasaya at abarok no kasta. Kaya kaasimat ni Nanang yaw. No awan ti mangkita mga iwan keng kuana. Nagabrod nga minin ni Tiburidek yaw. Nga ni Alice. Huwag nga rodanggal. Maawatag mo ni Alice. Kin may isa. Dagdakil do't may tulong na pinansyal. No adadya brod suna. Tauri no pagtitipunin mi nga kakabsat iti itid mi nga para iti agas kada kasapulan ni Nanang ka. Kurang pa no daduma. Isugar road nga mayat dete panag kikinam mayat yaw. Panag titinulong yung agkakabsat. Tao, ure kaskasan daw. Ma-preserve ni Nanang yaw dahil nga panang tulong yung kong kuwana. Uwin nga ron, angkel. Iso nga, anusan mi, kini Adelpa nga asawak, nga mga iwan kini Nanang. Barang maanusan na Alagat si imibabaraw. Nga main, nabiit pa, nga agdindin na kayo iti asawam. Iso nga di mo pa'y mag-ibaga, no maanusan nan tuwin o saan, ti mga iwan kini Nanang yaw. Alakit bareng angkel. Bareng ipagpagapuna kanya. Ti panangan anos nanto kay ni Nanang. Kakasano nga raw.
No panawa mo may ka dito'y talaw. Kampante ka ka din, nga ibati mo ni nanang ngayon, kini Adel pa nga asawam. Ay, awan mo ti maramidan, no, iso lang anggal. Iso nga, agtalag kaklatan, iti asawak. Nga aramidan na ti amin, tamno no, aywanan na nga nasaya ti nanang, bayat ti kawang ko. Bayat ti kaadag ti talon. Malakas si imi mabarak. Kaasimot ni nanang mo, nuranggasan day nga kaayan-ayat mau. Hey, Nana Maring, Nanalita. Oh, talaga nga ayuyang yu dito sirok ti salamagi dito sango ti balay me. Ay, kiwan na ay nan, Ronald, anak ko. Sipod idisaan pa nga masakit ni nanang mo ka talaga nga dito ti ayuyang neng. Wain nga raw. Akit, saan mo't nga dakos no, dito ti tambayan mi kini nanam nga mareng. Kag si istorya kabila, lablabasan la ti oras, barak. Aw mo't kiti ti problema, anti mareng, ay nana mareng, nanalita ko na kuma. Awo mo ti may parit kada kayo, ngagtambay kayo dito isango ti balay. Takalsada mo dito, ayan nyo. Mayat man dito, ayan nyo. Wen nga raw. Nalinong dito, ay na, napariir pa eh. Ken may sa, agis istorya kami laang mo't, nga agkumadre. Anyaya ti pagin istorya nyo. Maritas nga taman dagitan, chismis nga tan. Saan nga chismis? Kamot Ronald Barok, mat? Sana bale, ori mangkit di chismis, basta saan nga da kamit pag chichismisan nyo Ay, saan anak ko? Saan nga da kayo? Ay, amute nga raw, nanamaring. Ay, saan? Punuti ko na ni Maring. Saan nga da kayo ti pagchichismisan mi? Kababain mat? Kun may samang mangagda kami, alakan mo't nga da kayo ti ichismis mi. Ay, sa bagay, umut ki di Taoray no, nakapsot ti uni yung mangigmilat tama. Uray dakam di unig ti balay. Nangruna no dakam di ta kusinan, nga mangmangang kami kay ni Adel pa. Ay na, mangigmila una iti pag-istoryaan niyo, nanamaring, nanalita. Iso nga raw, baraok. Dako, Adel pa, bakit? Nanang, daka gayam diti salas. Adel pa, bakit? Nangan ka din ni nanang. Nangan kayo nang. Nangan kayo. Nangan kayo, kunam. Wen, laka, pinakan ko itay ni nanang. Masayat Okay kayo malaang nanang. Mayat madla ti panangaywan ni Adel pa kada kayo. Sinsya kayo adamot niya sa sikaswig di talon. Kumakadwa kami nga mga iwang kada kayo. Hindi na, anak ko. Ako naman sa niya. At yan, Anong sak nga ron di nanang? Nagrigat ka pa kanan. Anong sak nga sinubsubuan? Katagyaman na ka bakit? Akit saan kaya ngamin nga ang amin nga agtang-tangkin ti ulo yan nanang no pakanan na kayo ni Adel pa mangang kayo saan kayo nga agkid-kid naisim kayo mayat sa nga talaga ti banding yo ni Adel pa nanang ay na makaayo nga ron nga iwanan ni nanang takas la iso ti pan nakaanak-anak tan. Pinagbalin mo mutin nga ubing ni nanang. Kitwan sika bakit nanganggan? Mga anak kumapela ang si mangput kamutan. Di agad dantan. Sige. Dinigos mo mula ni nanang kasi imbilin cooking ka.
Uwan, dinigos ko. Ang uteng ka man, nanang. Opo, nabanglongag pa iso ni nanang ah. Talaga nga dinigos na ka ni Adel pa. Sige nga ron, nanang. Taing kami pa yung mga kin ni Adel pa. Ano ko? Anas kayo Ay, kasla, awan ti marik na kapanog ko, bakit? Nukastoy, nukastoy laeng. Ha? Anya ti kahit mo asawan lakay? Nukastoy nga, masangpetang kayo kininanang nga mayat tilangin-langin nyo. Masangpetang ni nanang nga nabanglo, napakaniti gusto, kan naaywanam nga nasayaat. Kan, siyempre, maasikaso naklat ta. Nunuwag ka po akiti talon. Ano saklakay? Gaputa, napatig ka unay kanyak. Kit no asino di kiti tao nga napatigkin ka. Rumbing na lang nga, ipatig ko met, saan ka di? Sama na bakit? Kat agyaman naklaunay, itikas na nga kapanunutam. Kat gapu iti dayta, at dati reward mo. Ha? Reward? Lakay, sa anak mo na guru uri iti kasukat iti aramidag para kininanang. Wen nga rumbing na laing nga rewardang ka, uri no di mo namnamain ako nam. Ay, anya ka di deta nga reward mo kanya. Kwarta ka di? Ikanak ti kwarta lakay nga igatang ko ti kayat ko? Ha? Ay, saan bakit? Saan mo pa nga pa nag-aapit? Siguro, ito na makalako ak iti apit ko. Kang kato ti kwartam, ngay gatang mo kadagiti kayat mo nga gatangan. Angem, ununekto pala ang dati para ti agas ni nanang. Okay laking ka. Saan ka di? Okay lang lakay. Basta lakid di. Ipaay mo ti amin na kasapulan ta diti. Kasapulan tayo diti balay. O manay kanyakon. Nagkalunin nga pagyamanak keng ka, taman nakaawat ka. Adel pa, bakit? Iso nga, awatim deti reward ko king ka. Anya nga reward data aya? No saan nga kwarta, anya nga ron? Arwaten ka di, gimatang ka kadit barong arwaten. Wino, makan ka di? Ang imsi bubusugak pailaan. Alahas, wino. Saan? Saan nga banag da ito? Saan nga banag nga makadgatang? Ha? Anya nga ron data nga reward lakay? Charan! Oy! Api nga, imbaba mo ta short can brief mo lakay. O, kita ni. Nakadaldalos. Ha? Kagait. Ginaitak itay. Ay, tiamok na anya nga reward ti bagbaga. Oh, saan ka di nga reward deto? Nakadaldalos ita bakit? Oh. Saan lang nga nadalos lakay? Nakaingar ken nakadaldalos pa nga. Nakabangbang lupay ko nakuman. Ay, siyempre, nagdigos ak. Alam mo nga sana kagdigos ka, gapo agad di talong. No kasta, deti ti reward ko. Reward mo, ti panangan anos mo, nga panangaywan ka ni nanang. No kasta? No kanayon nga kasti nga, ananosak nga aywanan ni nanang mo. Kanayunik ba't ati mang titireward king ka, bakit? Siya ka di nga talaga ti mariwardan, weno si Kala kay. Anya, siyempre, si ka ti rewardak, bakit? Baka mo no si kanto manlaangan ti agdipas. Ay, kisaan ko'y palubos Ikarigatak nga aglipas na nga dwa, bakit? Iso nga rod ti kunak, nga saan lang nga siya ti mariwardan, no diket pati si ka. Ay, katuon reward ko mo't nga nagbanog di talon nun. Reward ko nga nagbanog di talon, bakit? Kasta nga min ti ibagam alakay. Tapno kasla saan nga ti syaklaang ti mabenbenepisyaran. Nga kasla syakla ti marewardan. Nga kasla syaklaan ti mangayat, wino. Kaslang syaklaan ti anya.
Ti agganas kadeta nga reward ni bagbagang. Kung kunaklaing ba kay, siyempre agad mariwardanak mo. Tingarod ibagam ko malakay. Rewardan tati maysa ken maysa. Ay wag gaya. Kasi kumatigay ko nga ibaga. Alam may kang din lakay. Gundawayak nga kagait. Nakadaldalos. Wow. Ultimo diti babaen dagiti itlog mo awan ti buok nan. Ay talaga nga. Talaga nga ginaitak nga ng saya at bakit? Tapno no anyat araramidin ko di ka maingatan. Di maingatan ni bagbagang. Apay bakit? Di ba nagtulag ta? Nga day jay. Saan ta ka na yunan? Ta syempre di ba? Sa ako lang aramidin day jay no te agapa ta nga tunggal ag sorry aking ka. Agad alang arot. Angam sige. Orin awan ti banag nga pag sorry aking ka. Ken gaputa nag-effort ka nga ng gait, ng dalos. Sige. Sige ko na. Amod ti nga roden. Hey, natitikong ko na ako. Nakaswerte ka talaga kaya bakit? Kaya mo sa akin, awan di basol mo nga pagsuriam kanya. Kanimlata. Wenen kay parparipirip mo mat. Jakmat kayat nga maluksaw ka. Ay, unay tigasat kon bakit? Alang arudan, bakit? Rugyan tan. Oo na yan. Oo na yan. Oo na yan, tiganas na no talaga. Sabsabali lang nga talaga tiganas na no. Apo. Adal na pa bakit? Gusto na day jayan napaot mo day jayan. Hagwan bakit? Umdas kanyak day jayan. Ay. Umay ka ngarutan. Tasyak mo timang rumansakin ka. Alang ngarut lakay. Adel pa bakit? Ronald lakay. Dahil ito iti-reward mo bakit? Sige lakay. Iusok kon bakit? Uwan lakay. I love you so much bakit? Sapay ko mata kanayon nga maanusam ni nanang. Sapay ko matag agdanayon ti kinasayaat mo. I love you so much too. Ronald lakay. Ronald! Adel pa, bakit? Ronald na ka! Bakit? No kasta, nasaya at budlaang di panangas asikaso ti asawam kini nanang yaw. Unang kahil. Ay nakaisip nga rin ni nanang tunggal sumangputa. Kat nakanayon mo't anabanglo. Ken no damagag, no nanganan ka agtong edmat. No pa'y saan nga mauawatan no daduma dagati bagbagana. Ay kay gagagay tada stroke ka ron din hanang mau. Ken saan unang maawatan ti sauna. Tamarigatan nga agbalikas. Alagad na saya at naanos ni Adel Pakin kuana. Ay kat nagasat kamot nga raw ta nakatumpong ka iti naanos nga asawa nga katakunay na mo iti biyag barag. Wen nga rodang kail. Nakasatak launay Naanusan na mo't kid day.
Makabulan mo ten, nga da ni nanang nga kadwami di balay. Surok makabulan nga da kami ti mga aywan. Kang runaan na kat ni Adel pa. Tay suda mo ti sa isuda mo ti mabati tunggal adag dito ti talon. Way, iso nga igaid mo mo ti agtrabaho talon baraw. Tapno maipaay mo mo ti amin na kasapulan da Adel pag-asawam ko ni nanang mo. Uray ta agpaw-pawit mo ten ni Alice nga ading mo. Alakit baring no agimbag tubot lang ni nanang yaw. Baraw. Huwag nga rodanggal. Sabi ko ma. Tag na nayon nga kasjay ni Adel pa kini nanang. Nay, ada kay ban dito'y sirok ti salamagin, nanamaring, nanalita. Ayun akit. Siyempre no kasto nga oras barok ka talaga nga da kami ditoy. Wan, ta dito'y mati na pariir nga pwesto may nga ginistorya akin ni nanam nga lita, Ronald barok. Alam mo nga raw, baka agad no chismis man dita pagsasaritaan yawn. Ag-share ka mo ati chismis yun na namaring, nanalita. Ay na, di ka tumula interesado. Di ka madanagan. Saan nga da kayo kini Adel pa nga asawam ti pagsarsaritaan me kini nanam nga mareng. Wan usto ti ko na nilita. Saan nga da kayo? Siyempre mabain kami mo at mangmangag siguro ni Adel pa. Tanay. Asidig mo lang ti ayan may ti balayaw. Iwan na adalaang dito sangot balay me, dito sirok sa lamaging ayan nyo. Kan talaga nga manggag ati saritaan dito ita. Awan mo ti adayo mo ti karuba dito. Ape ngamin nga dito ti ayuyang yu aya. Kat nabayag mo ting masaksakit ni nanang. Saan na kayo makaduan nga makichismis ka da kayo? Ay na, uray no masakit. Ni nanang mo. Inal daw, binigat. Minalom nga sa rungkaran may. Agad no kasta nga aginanan. Umay kami mo't akin ni Maring nga agtambay dito'y sangot balayaw. Tagistorya kami mo't apagururayam miti pang malaman. Ay kastaya. Talaga nga napatid kada kayo. Talaga nga napatid kada kayo ni nana nga yan, Nana Maring, nanalita. Ayun da kami kadalita kaninanang mo. Di nasingag nga aggagayam dito lugar tayaw. Amo mi aminan, di maipapan itunggal maysa. Iso nga edi na stroke ni nanang mo barok. Nga di amumin ka di na malasatan, kasta unay tiluksaw mi kenilita. Why, nusto ti ko na ni nanam nga maring barok. Iso nga nanusan na kami, adda kami lang dito sangod balayaw. Awamot kit diti madingararami nyo. Nanamaring, nanalita. Saan da kami mo't nga madisturbo? Ken mayat pa ikid dia. Malinyo lata nga sa rungkaran ni nanang. Nukas ta nga adagundaway yo. Wan, kat ananusan yo ni nanang yo, baraok. Kanibagam iti asawam. Saan na nga baybayan ni nanang yo numapangka iti talon. Ayun gayam, yan tangay ka na yung kay nga dadtit sango ti balay may nanamaring, nanalita. Aw mo ti madmadlaw yaw, tunggal awanak ditoy. Ay, awan maut barok. Saan yung kadingong mangmangag ngagsangsangit ni nanang? Ay, saan? Saan maut? Mayat mat ko na ano siguro ni Adel pa nga asawan Ronald ko namin nga raw kininanam nga lita. Mangmanging mimat no pakpakanan ni Adel pati ina. Kan mauray no na mapanadigusan. Nasaya at ti panagisarita na. Awmot lati mangmangigyo nga sa baling. Saan namat lang nga pagsawsawan ni nanang? Ay saan mat barok? Iso nga nasaya at siguro at tinaasawam. Iso nga kasta nga maanusan ng aywanan ni nanang mo. Wen barok. Iso nga, ay na, nagasat ka,
Tanakatumpong ka iti na anos unay nga asawa. Kastaya, alagat rewardak mga rod ti asawa kun ana na mareng nanalita. Anya nga reward? Reward ang anya ti kahit mo asawan. Basta, nanalita. Rewardak ti asawa. Gaputa na anos kininanang. Sabi kasla naghagard mo tila nga mon bakit? Marigatan ka din nga mga aywan kininanang, ti inaldaw. Ibagam lang ta. Ha? Komporme no mga laki ti kadkaduam wenno ipakitak pelakin ni Uncle Duming di talong ko. Marigatan ka din nga mga aywan kininanang. Agpudno ka ako makanya. Ngaminggot, may stress launay tilangam. Kabailak deto eh. Kualaing lakay. Siguro, gapulaing ti banog ko. Mabidlaan. Inakla di CR. O sige bagat. Ay na. Babanbanog unay ni Adel pa. Hindi na libagbaga kanya. Siguro agad. Di na lang nga maibaga kanya. Di na kaya't nga maluksawak. Anya nga taya. Agbubukaw mo tin. Agbubukaw mo. Agbubukaw mo. Agiriyak mo ni Adel pa di unik tiban nyo. Api nga ta. Aguri ka man. Nangig ko nga rod nga. Agiriyak ka. Api adi. Awan ko lakmat. Adala nakita nga ipis. Api nga agiriyak ka nung makakita kat ipis. Basta. Nakigtutak laang. Ada ka di problema. Bakit? Awan ko lakmat. Maturog takit din. Aywin gayam. Adaman ni pakpakaasik ken ka. Ha? Anya ti pakpakaasim ka niya. Mabalin ka din nga kasaritam to. Dagiti duwa nga bakit nga chismosa dita sango. Ha? Nga nung mabalbalin ko makat saan da nga pagtambayan dita sango ti balay. Anya? Abay, masikuran ka ding adada. Isi ka diti pagsasaritaan da. Ibagam lang kanya. Tano data ti pagchichismisan da. Kasarita ka mismo idan bigat. Ibagak nga sumapul dat sa bali nga pagtambayan da no data ti chismis da. Saan man kid di nga data ti chismis da. Ngayon masikuranak lain nga dadadjay. Ha? Kat abay. Kat umay da ka no matsasarong karan ni nanang. Dimbay kahit kat matulungan da ka no adan nanang dito kat mairapin mo ti agubra. Agubra ka ti maubra ti balay. Basta, diyak kayat nga dadadata sangon ti balay. Nakalala sakit kitaan nga pagbalinin damutin nga tambayan dito sangot balay tayo. Sakit agchichismis da. Kat, madi ka diti mangmangeg mo nga ibagbagada? Madi biyag ti sa bali nga tao ti bagbagada, isistoryain da. Iso nga masikuran ka? Wang. Diyak makakonsentrate no ka nga mga iwan kininanang. Takasta nga, madi ti mangmangeg ko. Iso nga baga amidan bigat. Ha? Ibagam nga, manipod into no bigat, manipod ita. Saan dan nga pagbalinin nga tambayan dita sirok ti salamagi. Iso ka diti gapunan no apay nga kasla mabadbad trip ka. Nga uri ka lang nagirirak ijay unig ti banyo. Basta! Tong palimlatan ti kahit ko nga mapasamak. Ronald! Ni, saan ka nga nga agungat abagat? Anya? Saan ka nga agungat kunak? Sayang. Anyat sayang. Adda kumapay reward cooking ka.
Gabuta makita nga may stress ka. Reward, maturong takit din. Ni makaungot nga paisa. Anyati ko na marap. Kinasaritam dananam nga maring ken mananam nga lita nga saan dan nga agtamtambay di sango ti balay. Balayaw. Wenang kail. Iso nga minti kayat ni Adel pa. Masikuran ka no nga dadadya ita talag chismis ka no ti ubranda. Kita niya kung matidakis na no saan mo't nga da kayo ti pagsasaritaan da kita duwa nga bakay. Ay tandaan ang baraw. Nasingid nga pagayam ni nanang mo dagi jay duwa. Wenang kail maawatag dayta. Ipagpagapuklatag ni Adel pan. Iso siguro nga may stress at malaksid nga aywanan na ni nanang iti agmalam bayat ti kadag dito italon. Sa masiksikuran pa nga makangkangag iti agchischismes. Di siguro agad di na kayat nga makangkangag ti kasjay. Iso nga binebeklatan Narigat mo't no kontraik ti asawak angkel. Angem ay nabaraok. Nabayagan nga ayuyang damaring lita ken ni nanang mo ije nga sirok ti salabagay. Isu nga awan ti karbengan ti asawam nga mangpatalaw kadakwada. Taawan mo ti asaan nyo mat nga kukwada ije nga nakaipatagderan ti salabagay. Unang kel maawatag dayta. Ang isungor nga nakipagpakaasyak kada nanamaring ken nanalita nga numabalbaling ket sumapol ti sa bali nga lugar nga pagtambayan da nga pagchismisan da. Nga saan nga mangmangag ken makikita ni Adel Paida. Kahit anya ti kunada, medyo maluksaw da ata. Adda kano sentimental value de nga sirok ti salamagi, uncle. Ikiuna, ado ti nakalalagip unay nga panagkakadwada ken ni nanang mo. Iso nga, ije siguro ti kayad da nga pagtambayan. Lagat awan ti mabalin anggal. No dimot kayat ti asawak. Kaya kahit kung nga may stress ti asawak, kat maapektaran ti panangaywan na kininanang. Ay alam makaamu ka baraw. Ang ti lakunak, dakkel ti serbina, nga adda dananam nga mareng, gananam nga lita, ije sirok sa lamagi, ije sangot balayaw. Anya tikit mo sa hundadang. Basta baraw. Mamati ka ti kunak. Maamiris munto nga ustuak. Nga adda serbi da nanalita ken nanamaring nga dadadya sango di balay kunam. Wan. Di kay maawatan angkel. Anya ko maserbi da jay. Ket agchischismis da man lang agmalmalam mi jay. Basta baraw. Maamiris munto ti bagbagak ken ka. Hay na. Nalawang nga ron, anggal. No iso ti kunam. Ne. Awan nga agpaisunda na maring ken nanalita di sirok sa lamagi di sangot balay. Medyo dayuak pa nga makita kon nga may kaawa akon nga makita ida. Ay. Tinungpal da mo la dati kayat ko nga saan dan ngagtambay jay. Ta iso ti bilin ti asawa. Mayat. Tabaring saanan nga ma-stress ti asawa nga makangkangag kadakwada ken makakit-kita kadakwada nga agchismismes. No apeng namin nga jay pelaeng mo ti pagchichismisan da. No kuma sinarungkaran da ni nanangen agawid da kumamot iti balbalay dan. Saan nga ti agtambay da dito sa hango ti balay? Nimot nanang day jay. Pagsawsawan sa amat ni ungtan sa amat ni Adel pa. Anak, makan nagtanggal talagat ulo nga baka.
Ay, ungtan lang agpaiso. Agad ka. Abi nga nga naskin nga bugkawam, abi nga ungtam, amumot nga dasakit ni nanang. Pasensya ka na ang ko lang nga napigilan di bagi kenrik na lakay. Na-stressak lang namin ta. Taapay. Medyo nasakit namin di bagbahik ta. Sla gurguri-guri nakpay. Aya? Unang saan mo kung mga bugkawan ni nanang tikas jay. Mabalin mo niya kasarita nga nasayaat. Na ano sambit iti tinabayag. Nga pinakpakan nga saan mo nga nas ka nabugbugkawan. Sorry nga rod lakay. Kasta unay ti sangit ni nanang itay. Wen, ang bababawi ang tinaramid ko. Isang arod nga pinagtalnak mo't laing itahin ta. Nagsorsori ang matking kwa na. Siguro gabulat stress ko. Tiyak may epek sa stress ko. Iso nga. Alam, maawatan ka. Maawatan ka bakit? Ngayon ka siya. Terredem ko matirik na. Awang gaway ni nanang tabakitin. Amumot nga na-stroke so. Anda sakit na. Uwan nga rod lakay. Naamiris ko ti amin ng nalaadawan. Naibagak di kiti tiyak ko marumbang nga ibagan. Naaramid ko ti saan ko kumarumbang nga aramidin kininanang. So nga pakawalan na ko malakay. Mala, sige. Sorry lakay. Lawon maawatan ka. Saan mo ito nga ulitin? Kuma, bakit? Saan ito lakay? Yeah. Sige. Sorry. Wen. Sorry na talaga. Uwing ko nakmat. Saan ka nga agungan? Saan nakakagura? Ay na, basta saan mo laki din nga ulitin. Bakit? Sorry nga talaga. Alain ka. Ay nakagdigos. Ha? Siyempre. Nagsorry ka. Amumlatan. Sige. Hanggang nga rod agdigos eh. Radradam nga nalaing nga rod sabunam nga nalaing lakay. Sige. Ay naklakitain no. Nakaturog nga kabeso ni nanang. Sige lakay. Saan kulatan nga istoryahan ka ni Uncle Duming na tinapasamag ni Kalman. Tapnawan ti masauna. Ay, baring no santon nga ulitin ni Adel pati naramid na ti Kalman na. Kaasimot ni nanang no. Kasi akanayon ti aramidin ni Adel pa tunggal maistres si Suna. Kaadumot nga ruti, trabaho ita dito'y talon. Saan kumat nga mabalin nga baybayan. Maala. Talay kakmat kidi kini Adel pa. Nga dayjay kat saan na ngayong gagara. Kasapay ko ma, kat saan nanton nga ulitin. Dakon bakit? Dakon nana. Nanang? Nanang, abay. Anak kinuha. Bakit? Anak kinuha ito takyag yun, nanang. Abi nga limitam mat. Abi nga agsangsangit kayo, nanang. Anya? Di kayo maawatan, nanang. Balikasin niyo kuma. Tapno amok no anya ti bagbagayo. Anya? Ada ka di inaramid ni Adel pa kada kayo? Ibagayo ko mananang. Kanaping aglitim dito takyagyo. Ni Adel pa siguro etan. Bakit?
Lakay. Api agsang sangit ni nanang nasang pitak, kan nagapwam. Adala na pang ko ginatang. Agsang sangit, siguro gapot ta pinanawak. Magakmat kin kwa na, nga inakla gumatang nanang kunak. Kan api nga, adda pasanit dito aking kanawan nga takyag na. Ha? Pasa? Ay, jak mo, kitakman. Ha? Dati na eh. Jak mo lakay. Napanak lagi matang iti ilaok ko dyan ti lutwak nga si daan. Siguro agad, siguro anya. Siguro, anda, naipatit na siguro yan ta tugaw na na anya. Ha? Pudno ka dinanang? Naikwayo dita tugaw yo, dita takyag mo? Oh, sa apay nga ito doon yun ni Adelpa. Ito doon na kamot ni nanang. Ah, ay, siguro pa basulin nagapot na pinanawak. Ala, sorry nanang. Sorry lakay. Ang kumit ngayong gagara. Ti amo kagat awan ti madi nga aramidin ni nanang. Ken ti amo kagat natalgad lang ta tirik nagta. Saan ba't nagkutkuti di tatugaw na? Kinapagbiitak laang mat. Saan ka di nga sikat akin aramid detoy, Adelpa? Bakit? Ala, unay ka mo lakay. Api ko mga aramid, tigas ta kininanang. Api ko mga dangrak isuna. Ha? Nagkaro ka mo't nagsasaula kay. Uray kasta amot agad. Saan ko nga mabaling, saan ko nga rumping nga dangran ni Suna? Saan ko kabailan nga dangran ni Nanang? Gaputa na patigmat ni Suna kanya. Ananusak lang arutin nga aywanan ni Suna. Siyak pa di madaksan. Ay, bakit? Saan nga kasi tiket ko saan? Di na magkulaang mat no. Uray pa ay pinanunot mo nga siyak. Posible nga na. Unay mo. Nanang, anya ti bagbagayo nanang? Mabit lang nanang ah. Inaklakasaritan ni Adelpa. Kitne, napagpauyok sa. Anya ti kahit nyo sa unang girl. Ti kahit ko asawad baraw. Naturuden ti asawam nga mga ramit ti kay kayat na ti inam. Gabuta awanan ti amuna nga makaimatang wenno makangeg kun makaamaw. Ha? Isu ti tati bagbagak nga serbida nanam nga maring kun nanam nga lita. Anya nga serbi, uncle? Isuda ti ag serbe nga pan naka-CCTV iti balayaw. Anya? Ape gabi mat nga pinatalaw mo ida. Amum nga dakkel ti serbi na nga adada ijay nga agmalmalam. Napno saan nga maaramid ti asawam ti kayat nga aramiden kininanang mo. Adda amuna nga adda gipulong king ka. Amirisim nga mimbaraw. Sala ng rugi dayta. Dayta isistoryaim kanyak. Idi awanan dananam nga lita ken nanam nga maring ije sangot balayo sang kade. Ungag paiso ay uncle. Ungag paiso. Sala ng rugi dayta. Idi impakpakaasi kanyak ni Adelpa. Nga kasaritak dagiti duwa nga bakit nga chismusa. Nga umakar da iti tambayan da. Way dayta ti ko nagbaraw. Inranta na nga taa nga pinapanaw ida. Tapno awan ti makakita wano makangag ti anyaman nga aramiden na kininanang mau. Siguro idi addada maring kinlita ijay. Tip-tipelan na laeng ti bagina. Siguro akit makadangdang radan. Makasipsipatan kininanang mau ngim saan na nga maaramid ta adagi pulong. Napunuan siguro iso nga may stress ako na. Ta di na maipiksa ti sakit na ken pungtot na. Ay nabarap. Paliiwim nga nasayaat di asawam. Anyang rin ti aramid. Uncle, agit nunaskin nga isublim tay CCTV. Ha? Dananam nga mareng, kinanam nga lita. Naserserbi day ta nga CCTV ngam di kita us-usto nga CCTV. Tangamin, dayjay sinsinan CCTV. Pasaray saan mo nga mangeg. Ti udyo na saan ka de. Unang girl.
Ken mabalin mo nga syuti ka, mabalin mo nga iyakar na jay kamera na. Ngem dananam nga maring, ken nanamalita. No adaday jayan. Pan naka-CCTV, ti aglawlaw day jay nukwan. Isu nga na survey, dagi jay nga duwa nga marites sa bakit nga gagayam ni nanagmaw. Kasta aya, na survey mamadgayam ti marites. Ay kiwuna. Isudat ti nag-survey nga mang banbantay kininanang mau. Angin baka napagpauyo kung dagiti dua bakit tatang. Alakad paring no saan na barang. Tay pagpagapudan kininanang mau. Ta napatagmag ninanang mo kadakwada. Angin problema, uncle. Anya ti problema. Amangan no. Kaluksaw nakmag ti asawak. No palubusak manen dagiti duwa nga bakit ngagtambay di sango di balay. Ay kay samot kay kayat mo kade, kay samot dangran na ni nanang mo. Kay samot kanayon nga rangranggasan na ti inam. Sa bagay. Ay no kayat mo baraw. No di mo amo aramida. Agsurat ka laangan kadati dingdinggan tanong ko ti malum dito, no adatatalaw. Dati programa da Manong Nemi. Way, dati programa ni Junior na, ni Yungyaw. Dati problem of the day. Tagpabalakad kakingkuanan no anya trubeng arabidaw. Dahil takit kami barok, ta inikat mo tay CCTV di balayaw. Iso nga, na aramid ni Adel pag-asawam, ti kayat nang aramidin iti inam. Ay. Naamiris ko kasi nyong nga usto timbaga ni Uncle Duming kanyak. Nga idi adda da nana maring, idi kanayon da ken nanalita nga agtamtambay ti sango, ti balaymi, ti sirok, ti salamagi. Awan iti kasi nga napasamak nga binugkawan ti asawak ni nanang wenno dinangran na saan na pulos awan pulos tinakitak nga sugat wenno naglitem iti bagi ni nanang kanayon nga makitak idi ni nanang nga maasasikaso nga nasaya at kanayon met nga nakaisem ngem sipud idi awanen danana maring ken nanalita nga panaka CCTV migayam ijay moten nga nangrugi ti nagbalin nga problema ni nanang kanayon ngagsangit tapos adda na minsan nga adda naglitem iti akin kanawan nga takyag na nangig ko pa nga binugkawan ni inungungtan ni Adel pabayat ka pakpakanen na banag nga saan namot nga inararamid sipud idi adda na maring. Isu nga na serbi gayam ko nagdana na maring ken nanalita kasinyong angin mabainak met nga makisarita kadakwada nga agsublidan iti sirok sa lamagi ti sango ti balaymi na medyo ada pagkaarsagid met dagiti babakit mabainak met. Angin ni isublik met ida no kasarita kita ket agsublida amangan no siak met ti kagura ti asawak. Amangan met ni baga nga awan talik ko kengkuana. Awan pa ngamin ti pamaneknek ko nga aramid ti asawak ti naglamaw no naglitem iti takyag ni nanang. Angim nakalawlawag nga sipud idi awanen danana maring ken nanalita ket nagbaliw ti amin. Nga kanayon nga naliday ni nanang agsangsangit ken naaramid na pa yun ni Adelfa nga tinangbugkaw ken ni nanang. Dahil ito iti pakasarita kasinyong ken parikot ko launay, nakakayat ko babalakatan kada kayo, no da kayo ti adda iti sitwasyon ko. Anya ti aramidin nyo. No pagsublik dagiti CCTV, makagura ti asawak. Anya ti aramidin nyo. Kasaritak ka di dagiti kakabsat ko, kasublatin na pala ang ninanang, weno kasaritak ti asawak, ket pagpudnuek. Tanuan yaman ti pudno na, nasken une nga pagsaritaan mi.
Imbaglakid din ta saan kami nga nagkalay sa kasinyong taamangan no nakarkaro ko man ti parikot ko no agasawa kamin ken no addan anak mi. Dahito nga rod, ti pakasaritaak, nasapi ko magad na kay batit adal, nakaited liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti amin nga nagdengig ken nagbuya apadak. Kastamete nagyamanak kadagiti makaited ti balaka, nagyamanak met ken kakasin ti anos ken laing mga nang ted biyag dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag parikot unay nga pagayam mo, Ronald iti Cagayan.